Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Advertisement lapen interview awi pin pen bangkri si atumaphan forest ang hoi ke pegajok radatu mangkuprong. Interview awi sakuri pulote lake illegal lopusi CEM amitha matsi ningjelo. Non niltum pini nilipan dak monpo dak kisuman illegal appointment do pick specialist forest department. Hola tamen tum ching mai bomlo inquiry committee gelo without consulate well. Illegal appointment. Latan itu prabjin pen, amni tum dak pelong na. Emetha amni lo pelonga. Sita arona tengken dam nangdi. Illegal appointment ang selo. Without interview, without advertisement. Lason se appointment piaran. Hola tame, itu legal side pen itu advice and monglo legal advice and monglo prabjin pen harta itu detail kon. Itu labang illegal pen cancel lah. Or that vacancy requirement vacancy gitu anang itu mau press appointment itu people. Advertisement PG interview biar lapen kelong tangan tu bapipina. Halat tulung si piadun pulang dia labangnya itu marke latung man consideration bang people. Special consideration latung ke claim tangan tu makan bang. Say appointment kipia apa niata interview must be lagi dobek naing lagi dobek nang po lagi. ऐसे लातुम सर्विस अबंग के खान रिकॉर्ड अबे नो लातुम फंड per month per year we have to pay salary 60 crore under control of the Mass Council department forest department like council Sita non ke kaningje ison ke claim to ason kapre. Karbi Anglong Autonomous Council pen ing namrai kom asai ki bangkre isi woreng anghoi ki pipon mate ke pek pon to new appointment aputhak pinang an aradatum kamangku prong sidolo. Ate joy pen radatum kachini dunke latumaphan without interview advertising Karbi Anglong aradaphan kapachini awepin Thek Dunlong Lipin Arju Dunlong Lipin Pensi Karbi Anglong Autonomous Council Kejapon Chief Executive Member CEM Alangli Reading Pen Akimi Woreng Anghoi Kipipon Mate Appointment Letter Kipajer Paduponlo Tangte Latumaphan Kumantu Aningkan Achiklo Lapen Atarik Aporsi Advertising Lo Lapen Interview Kapaduponlo Laso Aputhak Council Kachari Pon Kete Kiding Atumpen Rad Athengno Clardak Pen Pachinisi Kimi Lapuson Rad Atumaphan Pachini Nepin Pen Apong Woreng Anghoi Kiron Ponbok Lake Non Kachari Bom BJP Government Ahud Karbi Anglong Aradaphan Thedung Akamanghu Mate Kangting Atowarsi Bando Aron Repen illegal appointment ki pivaret ajok air set prung set kakuri sai Karbi Anglong Arlo Atomon Jablo Bonta halaso aporahut CEM mate Karbi Anglong Autonomous Council ahin penke thangta chini dunde mate Aron Repen Kiron Woreng Asai Along Kachirabdun Awe Pusi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Akihai Rad Athengno Adaya We Pura Ari Charsamlo Lapen ke PCCF Abhijit Rabha Ahutsi Aron Repen appointment Ron Tekangwaret Pusi Akoy Pilo Tangte non hejong akimi mate new appointment ki pipon ke aron ateng pe melo mapusi radatum chethan sai lapen charju sai dokok Jong si lapuson Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atum lapen Forest Department Secretary Dilip Terang alang lihin pen kaning che ateng pulote without advertising lapen interview formation awe sita Karbi Anglong Autonomous Council Executive Committee meeting cherai pondet lote appointment letter ron pon ut lapen education qualification verify pensi labang kri isi atumaphan sakuri pipon lopusi pherangke media tum clardak pen karjo kut nang thakdut lapen nang thandu bonta isi kamang humimi alam thia bangke thedu akarju mimi dokoplo Karbi Anglong Autonomous Council Executive Committee meeting cherai chotpen Rad Athengno kapangdak mate advertisement pipe pinpen le kopusi radatu mate kiduk that Karbi ariso ejangatu kachini dunpo
Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Forest Department a hinpen kaning je ponating lipute kiduk det keboy det inglong atok kedo ariso ejang atumaphan kethedung akatura doji pusi penang an arat aswatum chethanpo Lapuson Aron Repen Voreng Anghoi Kipi Alam Kia Putak Ahudisi Karbi Anglong Autonomous Council Mate Karbi Anglong Arlo Kurchodunsi Airset Prungset Katsa Ahampang Asongpen Thedung Chesong Ponlo La Sohut Council Atumaphan Batai Aron Re Mate Illegal Appointment a Putak Pachini Ponlo Lapen Council Atumamat Ahok Karbi Anglong Forest Department along Hello Illegal Appointment ke Ongnai Lopusi CEM Amethangamat Rat Athino Lamthi Jai Pundo Non niltum pinili pandak monpo that kisuman illegal appointment to pick specialist forest department. Hola también niltum ching mai bonglo inquiry committee along without council approval. Illegal appointment. Lata niltum prabjin pen amni tum dak pelong na. Emethanga muni lo pelonga. Sika arona tengken dam nangi. Illegal appointment oselo without interview, without advertisement. Langsung te appointment clear. Hola tame letum legal side pe netum advice and monglo legal advice and monglo prabjin pen harta netum buten kon netum labang legal plan cancel lap. Or date vacancy vacancy ke doan nang netum ako press appointment netum tipo. Advertisement PG interview bela pen kelong tangan tu bipina hala tum nom si piadun pulang dia la bangke nitum bangke latum ban consideration bang people special Lapen alangli lam chakateng pulote legalize at sea puthot advertisement piponpo Lapen la sopi alangli tumaphan interview conduct ponpo busi rat athengno lam chak pangdak pondo Seta Archer Ding Kloyapi Joy Pen Claim Si Akimi Mate Appointment Letter Ron Pon Bomlo La Si Karbi Anglong Aradatum Pilonon Kamatha Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Pon Abitung Atum Ke Claim Pon Bob A Hok Petloma Ili Radatum Chinisi Keme Ate Nona Teng Pulote Kiturmi A Owe Kibi Ariso Ejangatum Ke Tekiding Atumpen Chini Percha Che Pochero Aveli Pute Sakuri Mate Voreng Avarsai Kachepelong Dun Chiaphan Akisum Akasiksa Aveda Chima Rat Kamunti Akenang Sot Apor Dokokaso News Report Karbi Anglong News Channel Kutepi Patu Aklamalong Whitening Sport Club and Cricket Tournament Kapatu Kibipon Nijang Karbi Anglong ke Parlo Bitung Constituency Arlo Kutepi Patu Aklamalong Whitening Sport Club and Cricket Tournament Kapatu Kibipong Chitia Chiklo Nipai ke Thom Ning Kansure Hinira Inkorapi Arni Kutepi Patu Aklamalong Whitening Sport Club and Paterpi Ponsi Cricket Tournament Kapatu Kibipon Along Whitening Sport Club and President Bimol Inki Secretary Borlongki Inglengpen Japon Linsi Cricket Tournament Kapatu Cheng Che Aprang Man Pengkedo Aluhi Johang Pon Inspector of Tax Karbi Anglong Autonomous Council Borlongki Ingleng Papangjang Aluhi Rajesh Bay Founder President Gujendra Ingleng Umaharapati Haberiso Dhoniram Terang Bitung Mandal Committee Secretary Dorsing Teron Mandal Committee Kisan Morcha President Rajan Timung SDB Sarlongki Ingleng SDB Biren Timung Rong Asaratum Chetong Dunsi Patu The Aprang Chikimo Asai Dengpo Lapen Apitu Patu Chengponlo Pini Chepate Pon Nongkular Sport Club Lapen Royal Ranger Club Angbong Lapen Nongkular Sport Club Si Chepahai Ponlo Tournament Kapatu Pon Along Nong AK Tangka Lapen Trophy Si Pipa Jer Ponchi Pusi Birta Ripdunlo Kheroni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel Founder Secretary Lo Lapen Nili Phan Pini Nangchop Hapen Nili Ning Arong Piglo Lapen Non Ke Thur Mi Awe Tumphan Isi Atowar Mate Asia Platform Kapaklang Poni Phansi Lada Kotipi Whitening Sports Club and Bori Ponlo Lapen Rakial Kecho Hormu Nanson La Drugs Kecho Ba Horki Jun Biri Duma Kimong Lahai Tum Phanta Isi Lahai Panda Pabirji Phanta Isi Atowar Lo Lapen Artage Kompen Pinan Kido Piso ke en Lahai Dakapang Arponji Phan Lapenang Pendang Itum Rong Rup Pen Non Kotipi
laso widening sports club president secretary non ki khibo matumanta ning thelo non aprang ke bang yu we tumanta la an so se akime atwar ke japoni kusi ning thelo ardom Are binada labang so kecengsi dang puja meklong kemarin tum sika club ini ke dake nongkular sports club lapen ranger royal ranger a club tum ang bong si pathupon lo nongkular club si haipon delo Abuson na tanon la kimia tumban nang katuning ipon dili malala kapatwi na papang lage dulo la pinia khila pen la hai daga kuthipi widening sports club tum la dakki bi pen la pen mili pananga chu pen ni arong piglo la pen pinida ka chitong sop mitum arleng ke sar do jat do habi pin ko do la pen daga president secretary ang tondo erlo la son dak taxi nono bangke uwe kimi tuman ka tuning ri poni bangke la an so se ang song ki dunji phan la so platform bangke non ke Karbiang Long Autonomous Council pensi kisi kedang do lablo la si non ke pathu ponang po la pen la an so se kang tu gele duni phansi nilihin pen tuning ri lo Kalau nang litum la widening sport club hen dan kevangilang sita pining asan ata kevangilang ningkan nang litum lepasan program kapatu awal saya kiti pun nang litum kita do lage dak widening sports club atumben ke non la cricket bilo akon next non la son thak sa ningkan wang na do wer po lake a season 3 sido po non ke summer season no summer lage T10 lo hai knockout cricket tournament lo son thak se akon next la so fil long ma se akon non football da du po hala bangke Wotewang Sports Club ahi pensi patil pipon si pipon tupo ako widening sports club unda non la ningkreng ning tinang le lote ako la an so se tournament ke thesi do tupo Harakhat Subdivision Digital News Forum pen Harakhaw Town Hall along formation ajai mek mesen pen sengpon tanglo Chiti achiklo ni phai ke thom ning kansuri hini ra inko rapthi arni hawar ke hat LA ke parlupon Harakhat Municipal Board asai hem along Harakhat Subdivision Digital News Forum ROP lake Karbi Anglong Digital News Forum pen patumi ni phai ke thom chiti achiklo ning kansuri hini ra inko rapthi Harakhaw Town Hall asai hem along si sengpon tanglo Labang so ke sengpon ang kok athe lake nonakai ke digital akai pina Ajada sonsitame apranga sonra ke tokpen le kilonangji apor kalilo non ke prabjin pen birta kelongji aphan pulote digital pensi longpon po lake anuti nabang putin alongta mobile handset doreblo lasi birta prabjin pen kelongpon mate kelangpon longvekji pulote digital along pensi longpon ikpo Harakhat Subdivision Digital News Forum Aro Kesengpon along Kachetongdun Central Committee Maipu Rites Rongphar Donald Sontimong Treasurer Office Secretary Stefan Teron Public City Secretary Clearhon Tiso Atumpenta Chetongdun Si Mai RDP Dun Lapen Keklem Kedampon along Ning Pathepon Labang So Kesengpon Harakhat Subdivision Digital News Forum Bang Phukang Waipon along Har Singh Rongpi President Vice President Dor Singh Terang Secretary Ren Singh Kiling Assistant Secretary Ruptalin Ingtipi Alang Litum Kelang Dun Chari Ponangji Aphansi RD Dojot Chedon Sarpensi Ingwai Pon Tanglo Laso Keklem Kedampon along Kachetongdun Bang Phuatum Lake Rupon Hanse Rangsina Teron Robi Ram Terang Robi Teron Alang Litum Tame RD Pidun Pen Chedon Dun Peme Pen Mo Eprang An Kivangchi along Keklem Kedamponangchi Aphantami Mesen Me Etpen Keklem Kedamponchi Aphansi Alang Litum Tame Chedon Pon Pami Pensi Harakhat Subdivision Digital News Forum Sengponlo Lapen Mesen Me Etpen Mai Pajutpo Hawar ke Hatpen Ren Singh Kiling Report Karbi Anglong News Channel Ini nilutum dak Harakhat Subdivision ang kanglong Harakhat Subdivision Digital News Forum nilutum ang kanglong lo alabangso along nilutum kedangkang por hutitami alabangso Karbi Anglong Digital News Forum asong an sose zakong isi kalong jephat aguarin sengpon bonlo sengpon manja doknoka Pandas Karbi Anglong District lagan port pini ada Harakhat Subdivision along silutum mahapat ekonomi sila bangso
Harakhat Subdivision Digital News Forum along bangke non Kiza Ponji Kilang Chari Ponji pan Karbianong Live news channel along Rangke Akihai Housing Rompi along Nancy Children Sarpen President RP Pepolo Lapen Vice President Ahin Langdam Pulote Vice President bangke News Fast Karbianong along Rangke Representative along Nancy Lapen Secretary along bangke Karbianong News Channel along Rangke Fencing Killing along with Nancy Assistant Secretary sebagai Secretary Architect Pono Lapen Anparta Assistant Secretary bangke Talim Institute along with Nancy Lapanso Harakhat Subdivision Digital News Forum Kiza Ponji bangke Architect Lapen Pinangan Architect Ponji Lapuson Dona Stemila bangke along with Nancy Pen Kelan Journey Agency Executive Committee kami betul bangsi lah kepelang doan atau bangke kelas solusi alam di tempat Pan Harakhat Subdivision Press Club along Mai Puatu Central Committee hin penang pek konopot nil kaning sampen tengkon lo lapente nili tumalong nili lasoa ku kedeng pen saya mustami Hokpet kipaklang ponji ke klaim ponji bangse nilihin penta cisik ponding lo. Kadang. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo 2 met hakmi.